Kiša koja cele noći još uvek pada na području opštine Aleksinac zadaje nove glavobolje stanovnicima i lokalnoj samoupravi. U podjastebačkom i centralnom delu, gde je po jutrošnjim merenjima palo u protekla 24 časa između 20 i 30 litara kiše po metru kvadratnom, bilo je nekoliko intervencija, a i ekipe su na terenu. Problem se pojavio u Katunu i Dobrujevcu, gde je, prema rečima većnika Aleksandra Stefanovića, došlo do plavljenja podruma i dvorišta u više domaćinstava. U tom delu, odnosno u tim selima, je stradala i infrastruktura. Timovi štaba još od jutros obilaze ta područja i verovatno se očekuje njihova intervencija. Da borba s kišom i vodom još uvek traje, potvrdio nam je u izjavi za naš medij komandant opštinskog štaba za vanredne situacije i aktuelni predsjednik opštine Aleksinac Dalibor Radičević. Trenutna situacija na teritoriji opštine Aleksinac je takva da imamo ugrožene područje u naselju Katun i Dobrujevac, gde je došlo do manjih izlivanja. Ušla je voda u par dvorišta i u Katunu i u Dobrujevcu. Nije toliko strašno, radi se na tome da se otklone posledice. Naši članovi štaba su izašli na licu mesta da vide šta možemo da uradimo kako bi sprečili dalje prodiranje vode s obzirom da kiša i dalje pada. I druga lokacija koja nam je u ovom trenutku kritična jeste Subotnički potok kroz Žitkovac i kroz Praćilovicu. I tamo smo poslali ekipu da eventualno dodatnim nabačajem štitimo od daljeg izlivanja, pošto još uvek nije došlo do izlivanja, ali Subotnički potok je pun do vrha, pa da probamo da sprečimo, odnosno predupredimo eventualno izlivanje na te dve lokacije. Prema našim informacijama, u Gredetinu dežurne ekipe već produbljuju tamošnji vodotok koji je prekjuče zbog obilnih padavina u tom delu, pre svega u Gornjem Adrovcu, izazvao poplavu 11 domaćinstava, a na udaru su bila i škola i ambulanta. Na sreću nije bilo većih poplava u stambenim objektima, ali zbog izliva septičkih jama i zamućenih izvora i bunara, ugroženi stanovnici se ustručavaju da vodu koriste kao i tehničku. Kiša koja je neprestano pada otežava saniranje tih posledica. I dok se novi problemi gomilaju, stari još nisu rešeni. Početkom juna deo Mozgova je bio na udaru bujičnih voda. Tim građanima danas u podne u mesnoj zajednici Mozgovo predsjednik Radičević izložio je plan saniranja štete, odnosno šta će sve preduzeti lokalna samouprava odmah, šta u narednim danima i mesecima kao i u narednoj godini kako bi se trajnije rešio problem. Inače u tom delu opštine prema izveštaju Republičkog hidrometeorološkog zavoda su padavine slabije. U Mozgovu je u protekla 24 časa palo oko 9 litara kiše po metru kvadratnom. U Glogovici su te vrednosti 27,5, u Vrčinovici 27,6, Rasavcu 16,8, Porodinu 17,5 i u Gredetinu 21,9 litara po metru kvadratnom.